Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki laitali ki seng bahalang na ka jeli jongosnong maulai ki bakentuk ya ka Khasi Students Union ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People bat ka New Trap National Youth Front haga siba ar ka khatlai tarik unailor arajar arfu ar kila dawa ya ka sorkar jela baka daiban kemno mardor ya ki pulit ki badon kti ban siat yap yau ba Chesterfield tangkiu haga step perngap jongga khatlai tarik unailar arajar arfuwei haga jinglek khenrai ya ka yingsa jong u hamaulai kenton masar haga jing ekran bat kilat pathai kubor kini ginong yalam jonggi laitali giseng bahalang kila ongru baga sorkar kamdei satia ban penslem shu ban kem ya ki pulit ki badon kti haga ni ka kam namar bahaga kaipot tokit baladap IT dau Justice T Vaipai syaga sorkar jela kala dep kedauru ya ki kerteng jonggi pulit ki badon kti ban siat yap yau ba sheris Shusho gini ginong yalam jonggi laiseng kila ongru bakin nampat syong thai satia ban bodien halor kani kakam nrei ka jing yakon jonggi kan long hado bau ba sheres unsayo ya ka jing bishar ka bahok ini nak sur nong mulai ki laiseng ka PSU FPGCP ba HNF hadir gila to report ba lemu justice bye ba de IT sarkar ka lara cha ka yung dobar but ngi ba kato ngla yo to report ngla dap study to report ni ka jimba klahi to report kadai na kalian da kipulet election jendak kata kemasir yung ba lir serious personal thank you na kalian jongi hi wan bandawa ba kasokar ka di ban kem mabdor ban tun shitom ki pulet ki badan banta ban ship ki ba serious ban sergio lagi ban suspend lagi nakakam bat haju koro krimen ay bay daka mensedang no criminal proceeding pasal itu kajing wan jumi ban tulang kini ka press conference akani ka jarmi ko banta kadai lor ko banta apa nilai i ka report bla submit to justice T by pay sa sarkar bat la table ru hapo ka house bat hadin habang la study ba yakni ka report i ba nakaliang hi jong justice T by pay la kdo shai ba tak pulit la penerkam da bol ha kaban let ban riet ya kaya kesem ke jong idi charles ki tangkiu bat ki pengiru ba pulit la bakla ha kene ke jinglek ban kem ya idi charles ki tangkiu ti bang ipet ru report ni ba shwa ba kinlet ban riet na kaliang di top officials jong ka police department kila brief ya kita pulit ki banlet ban kem ya iba Chesterfield thank you ba ki banlet ban kim ban day ba ban kem ME ompat ba ki ba hadu pan sim ya ka sim ka jong i ba Chesterfield thank you ti hadi na pang i pat ta report nakaliang jog tu ki ba ay statement yung ba day ba kadum mo ka kalat kim lak itu nomor 1 bancha si ba Chesterfield na bai 1 bancha singi kat kum ketua report ti nga tang na di sutu ka jongi pat ba na sutu ba ka jinglet ban kam i ka jinglet di pulet ka long professional nomor ka penerkam kita kitiar ti ba dei ban let ban kumno ban kam yo ta suspect na kata ka ye tani ka feel ha intelligence su ha ka ba ni ki ong ba ki don lang kita ki parlok ki jong i ma ki badai ki HNLC ki basa lang ba kilometer ni kilometer steng hajan jong i ting i hani pat ba ka jinglet jong ki pulet hi la ka do hi la report ba kam penerkam ya kita night vision device lani data itu slide banra nomor let's say they ban use la kumno ha ba don ki suspect ba pidai pitet ba breu dan hatal si udan kita kiri ting tiaru bisa la de ban penerkam swa da kitia gas waknang bala ban penmi kita ki don hapo kayeng bakin mi sabab bakin saken ni iru ba jinglet pulet kalong lale palat nomor isu suspect yo breu nreipat la
temu pa la sim pat ya ka jing em ka jong u ngi habang i phai sa ki suppose na mo try ngi ba u le no mau ba chmal ka sap hab bala siat plan em pet si spangot as spangot nrei na kalya ka sarkar kay le ban kem em yu nang ba kinyo ban tian bisar ha ka an titang ni tin na kalya ka jonga ba ni na kalya ka jongi lai seng ru ni dawa ba ka sarkar kadai ban pristom ye kita ki break badon ti ha ka ban siat ban sim no ban khat jubor em pet ya ka jing em join ba chres feel thank you ba ko we ngasom lingo ha ka ba usiam uang ba cut explanation ya kita tactical team 1 tina kalian ka jongi kilai seng kwa ban bu jikli balada bi kwa ban cut ka explanation mentai kita ki team ki balik ban ri ya ka ying ba chres feel thank you ti mut flash penle no ya ka pisa ka jong pat ba dak phola ha ba fin conscript ka ne ka commission of inquiry ban lead da justice si by pay kamut kam don jing mentoi ka ne ka inquiry bala khli da chief justice si by pay ba on ai ka ne report ha ni so thu ba ka ne report kam pat de ka verdict ka ne ka rai ban program ni kita yu nrei pat ka pau shai ba ka ne report ka dei ba ki pulit ka bakla ba kita ba ki badon ti ha ban sim ani ban khat jubor ya ka mensim jing ba chres feel thank you ide ban yo ka jing saja ka kum ka ai nak ada jing sunung normal yang laka isu HP HMIF te kumang lai ya kan ka report belami ini si mana kalian juga yang kesan kilahun bak menjur dan yang ka report bak kilahun ni ka belami ka report te kum nak kalian jungi license ni kersan ni ka yang kesan ka menjur bakai bang asu manong bakai bang isu manong ni kalong ba kajing sa sim jong ba cheres trafil thank you bang pa do play kalong sisa kablasu kala dei pa ka preplan ka ban sim me ka jingim ka jong kam dei ka bang katar kom ba ang magimot ban ikam namar ko mangi kemahi ba hak to por ba kilet ban kem yu ba cheres trafil ko mangi i hak ni si kala da ban syang meeting lupa asni lai si macam ada suspek lupa ya arti kian ya kita kian bukan ni kadai kau kadai kajing fear kajing bom buram bat kajing kwa ban syam ni kajing jumpa charles trafil lang kiu bat kem syam ayo ya tak khubor bat kena bat ke bapaka kumba ki om bat charles trafil lang kiu usaha kata kau kian dan ki bom usaha kata kau kian bat ngaso manang bawa charles trafil lang kiu om dai uleno ngani ubreu buan pedlok buan pikun ngani banwan yang sisian hakan ko por dai shu deno barang banwan yang hanu ko por hari la dai ko ubreu balawan hani po hari kasi ni hakan jundan ka lang jumpa perston ngak ma ko por ki balawan banyalan nimba jumpa perston ki por ban ngaso ba ulah persen banya ita kunti hendrai kini ka diction jumpa ayo ba cheres trafil ngaso manong ba kadai ka jule ko por jung sarkar bas ka jule ko por jung pulen ngaso ba banong hiru akni por ba kumno mentapin keno manong ba cheres trafil thank you udan ti hekte ta kampen table mi kita habai ubre la option ya tingin tu mentar kumno un saki taki ya kita kam di ba un pensai ban ngaso banong ko mau samla kraw mentan habai khot explanation nagalyang jok sarkar ngaso bani ka workhat kali ta ka kam tap in news da namar ba lada yakini ki balik bandre atau kasi hayang ba charles trafil ki khot explanation kan ayu ba charles trafil bakin khot mat ba brio hakano por ba jwe trail ka police department la dan kam hakano por pawan udai brio ba keluar banwan pet nagalang dungi kintu hantam ya sarkar ba kam dai ban susap lani ban susap lekti ba kam dai ban banong ban hun ni ki ba kai bunja ban ngaso ban nagalang sarkar ka di ban le ka patinge ba ka ban penstam na patinge itu bedanti hantu baro baro tu basta khalai tarik ki balale ban chen ni jingim ba charles trafil thank you ban ngaso manong hiru ba kumbangi i hakin sini ga jinja hante po joai ga jinja penyak jogi jinja shimba jogi ka to ningur ki koidi balai phan nang tu po potong ka sarkar kala suspend kala wenkam ya ki pulit gudan tu te hakan ikti bom taru kali ka report ka bapa kom ni ka sarkar kam ni shu ban islam bat kariban kam ben no sunan bat suspend ikti berhenti hentu boro bat kariban biang no shakmat makin shu ailan bakini ki berhenti hentu kinyo ban ya ka jaguman namang yum kwa ki kun samla
jong senang mona jong senang jong kari khasi hi ber kawai ba kin ma ni kum ki baro ki jingia benso nomor ko mang lai he Islam ki bladan siwon samla kasi jungi kladu hakik tang suloi ba so manong balada ke sarkar ka ailat kami ke polis pak mang lasai kanum salia ban shin ga jingem yenu la kedon ke suba kadai gani kerwa nang jungi ku klaisan Besar kali besar, bukan ba kilap diang di kata report. Batru ba kesulitan kidawa lupa bersorkar ba kidai berkonsistem ya kita kibudon keti, lalu bagi register case, lalu bagi ada kata CBI kuai lima, ke nak liang kejongiru, ni suatu ba kini kejingir pun kejongi kadang long 50-50, keempat day berjob, ting kadang day tak report, tay bersubmit nak kalian ke Commission of Inquiry, kadang day tak report, kebangir ni hapan budin, bangin dawa apa ban pressure yang sorkan, bagi dia berpenstom, ya kita bedon keti, kepala peni hak report bah kila kak namoy kita kerteng kita beriu, lagi bedon keti pat ya kita kiba don keti ya kita balik siap yak ni bah sudah setfil kaki di ban syak penstom nada ngin saya ya kita kalenti kebagi saya syong melihat perkatu by day National Human Rights bah ngasutu ngir don kam bangin let syukum kita ki commission but nak kalian kejongi license ni kam so kiam ha by day but kani ka jing penstom bah ke ai gila le ni beri badon keti ha ban penyap hi kini ban syak saja kat kum ka ai nak kalian jong kontrak ti ong bah kedon ke jima hot dah haji perkat kejongi ni sutu ba kadi ke safety hi ya kitu ki bril nada peni ya ke kerteng kejongki nomor 4 day ke verdict kadang datang ke inquiry ting iru ba lesi kecing sutu kejongi yo lesi ma kanumi kanu try yo lesi kecing perkat jong sorkar kanu entah yo kanumi kanu kumbaja mensisin ane kanu hakwe trik kebaja station sampung ha ba kibril ba kilakat najil kidon keti ha kata ban tiak bril syak bom syak tiek no kinyo syak kata jing bisa pa ke bahok kat kun kaan nakalian jong government masubon ba sorkari kali ban shin ni jing kri ba kali ban kem ben mado di kita kiba ke sorkar ka tek kita kerteng borok kibedan ka tu ka thop ban ngaso ba kamde ban Islam ya kani ban ngaso ban angro ka puar ba ka tu ka jinglai ban riat ya kayen jumpa ceres tarfi sangki ha tu start kalai tarik ngaso ba kadai ke blafir pa kum ba tu report pa kedau syai bat keren ba ka jinglai kala le bat pendon kam pala ya ka buar ka junki hadu ba kelas sim senang ni jingin kejung ban ngaso ban ba ka tu ka jingja ka tu kamiet ba kisulai ka jingdong tu ba Islam ya no Andrei ngaso banong bakila lek roh tu ide la lek kum kinam tu batun pra kin kan habak try yang kila sak pun pra kin kan ki haban pai wei bawan wei bayu Andrei pedang kata jingwan penban masyarakat no yo ba cara terfil sakiu jaba tu kami jaba please kan jaba khiami kalok lagi kun ke banja tu puan ke banja usbu la ada syak la ada syaksim dan singam jogalok ki kun kiti ban ngaso banong ru baka polis department la afil ya ka information ba ka cakasa ka jumu bo don don ka kita ki bodyguard nrai di gikuan ba kani ka engine field jog police department ba kim semyo ya information ka bapaka ba kim semlet ka takanti man kem brio hak por mustab syai kumbalong hak tu ka report balada ki up sa kumba ar kita lagi tang ngai la ki lekem pa por mustab ngai kani ka junja kanum ja ka mustab ompak sangthat nomor session bali perkat ha by day kata ni session kirai lada ke sorkar kamsim nalai ya kita kerteng hot walang itip ba sorkar kelak pendam kita kerteng mereka kum nak jingkran kehim ba kum jing sutu kojongi mana kalian kehim itip yanu kita kerteng te hak inquiry itip yanu menu kita kibale ban siap yak ibat sudah feel thank you te government ugatip te lesi yo kadai bakal kwa ban pau si kipat ba ya kita kerteng yo dan jingmai kita beriu Ketua kami lagi nak lihat kejongi pak ini dawa ba kadiban penstom ba penstat nani ba suspend suano sisendon ya umi ubla ka nak lihat inquiry kalau submit report ba udah ti ha ka penyap ya ibat civil hakim. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people
uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.